Preosvećeni vladiko, visoko prečasni časni oci, prepodobni oče, prepodobne sestre u Hristu monahinje, draga braće i sestre, braćo bogoslovci, dobrodošli na još jednu duhovnu tribinu koju eparhija Raško-Prizrenska u saradnji sa Domom kulture Gračanica organizuje u susret Vaskrsu. Večeraš naš cenjeni gost je njegovo preosveštenstvo episkop Stobijski gospodin David, koji je došao sa nama da podijeli ovaj velikopostni dan, da nam održi predavanje na temu Lestvica vrlina, pošto se nalazimo u nedelji koja je posvećena svetome Jovanu Lestvičniku. Očekujemo da će nam preosvećeni vladika dati korisne savjete kako da ustanemo svoj vrlinski život, jer biti dobar hrišćanin znati svakodnevno usmijati se na lestvici vrlina. Ja želim u ime eparhije Raško-Prizrenske i svih nas koji smo se ovdje okupili da zahvalim njegovo preosveštenstvo episkopu Davidu što je u moru svojih obaveza pronašao vremena da dođe kod nas, da nas blagoslovi i da nam udjeli reči pouke. Preosvećeni vladiko, hvala još jednom, izvolite. Возljubljeni u Hristu Gospodu, radujem se što se danas nalazim među vama. Zahvaljujem episkopu najsvetije episkopije Raško-Prizrenske, vladici gospodinu Teodosiju, na pozivu da danas budemo zajedno u Gračanici. Zbog svega kroz šta prolazite, vladiko, sa vašim sveštenstvom i narodom, zbog bučnih i tihih pogroma koje se vrše nad vama, ovdje kod vas se ne samo podsjetim, nego i vidim da se na vas ispunjuje ona punoznačna hrišćanska izreka da ste vi kao cveće koje koliko ga više gaze i uništavaju, to cveće toliko više blagomiriše. Blagouha i to blagouhanje uvek nedvosmisleno svedoči da će doći do vaskrsenja. Jer saglasno našoj veri, preko krsta se dolazi do vaskrsenja. U žitijama svetih otaca zapisano je sljedeće: vrlina je ognjena i čudesna stvar, u stanju da raspiri žar ljubavi božanske i da svu dušu pretvori u oganj. Ona je također u stanju da okrili i da ga sa zemlje uznese na nebo i da celog čoveka načini Bogom po blagodati. Danas ćemo dakle govoriti o vrlinama saglasno pravoslavnom načinu života. Svakako nije moguće da obuhvatimo sve vrline koje se spominju u našem predanju, ali osvrnut ćemo se na neke od njih koje se posebno ističu. Pre toga,
hteo bih da napravim jedan veoma kratak uvod koji smatram da bi doprineo razumevanju pomenute teme. Otačka teologija preko izraza ektumi ondos, dakle preko izraza da je Bog stvorio svet iz ničega, otvara jednu sasvim novu perspektivu. Zašto ovo predočavamo? Zbog toga što mitološka, religiozna i filosofska shvatanja van biblijskog i otačkog prostora pod stvaranjem ne podrazumevaju ništa drugo nego oblikovanje, preuređivanje materije koja večno sapostoji Bogu. Zato stvaranje ni iz čega ovde predstavlja jednu, rekli bi, revolucionarnu razliku u odnosu na mitologiju i filosofiju. Sveukupna stvarnost, dakle, proishodi ne od suštine Božje. Čovek kao stvoreno biće i opšte rečeno stvorenost jesu različno suštini u odnosu na Boga. Jednostavno rečeno, to što mi stvaramo, to pravimo iz naše suštine ili iz suštine bilo koje stvari kojom se bavimo. A Bog je sve stvorio ne iz njegove suštine, nego preko njegovih voljevih energija. Stvorio je sve različno suštno u odnosu na njega samog. Zato teologija kaže nihil fit ex nihil. Ništa ne može da postane iz ničega, nego sve postaje preko nestvorene energije Božje. A to upravo znači da se tvorevina, da se izrazimo tako, deidolizuje. Nije neki idol više. Tvorevina ne sapostoji večno sa Bogom. Nije samo postojeća, nego zaviseći od energija Božjih stiče čistoću i moć. Recimo, Parmenidov aksiom filosofije je da ono što postoji, postoji samo po sebi, kao samopostojeće, a ni iz čega ništa ne postaje. To važi i za teologiju, te sledstveno samo trojični Bog jeste samopostojeći. Svima vama je dobro poznat sadržaj 3. knjige Izlaska, u kojoj se govori kako su stvoreni ljudi, Adam i Eva, preko neposlušanja prekršili zapovest Božju, da ne jedu od plodova drveta poznanja dobrog i lošeg. Posljedica upravo tog neposlušanja su smrt, negostoljubivo prirodno okruženje, muke, stid i verovatno iznad svega strah. Verujem da je svima lako vidljivo da sastavljač knjige Izlaska u nijednom slučaju ne smatra da odnos čoveka prema konkretnoj volji Božjoj ima neki sterilni juridički ili scholastičko-moralistički sadržaj. Tu je reč o egzistencionalnom odnosu života i smrti. I šta vidimo? Vidimo da su prvo sazdani izgnani iz raja. Svako razume da ovaj slikoviti raskaz ne može da se objasni samo sa istorijsko-filološkim istraživanjem. Čovjek je bio iskušan da postane jednak Bogu. U otačkom rečniku koristi se izraz isoteija. Dakle, da postane jednak Bogu, ali bez postepenog, da kažemo, prirodnog i pravilnog razvoja čoveka u odnosu sa Bogom. Čovjek je bio postavljen između drveta života i drveta poznanja dobrog i lošeg.
Dakle, sa jedne strane je vrlina slobodnog poslušanja koja osigurava, obezbeđuje vrlinski život i puni procvat života, a sa druge strane je neposlušanje koje znači lišavanje i smrt. Niko ne može da prinudi čoveka na poslušanje. Poslušanje nije potčinjenost kao u svetovnim institucijama. Čovek slobodno i ljubavno odabire poslušanje kako bi napredovao u nebesnoj nauci. Kao što recimo mnogi danas slobodno odabiraju da slušaju svoje učitelje kako bi uzrastali i napredovali u zemaljskim naukama koje su odabrali da izučavaju. Ali u pomenutom slučaju prvo sazdani čovek odabire da ne hoda putem života koji vodi ka drvetu života, ka sastvaralaštvu sa Bogom, ka jednakošću sa Bogom preko vrline poslušanja. On odabire da na neki način direktno bude ravan Bogu preko neposlušanja. To podrazumeva izgnanstvo, nezajedničarenje, a tada cela vasiona čoveku može postati skučena. Ipak, jedan je put, napred ka životu. Na tragičan način pogrešna može da bude samo orijentacija. Razlikovanje stvorenog i nestvorenog, suštine i energije i stvaranje ni iz čega, prema otačkoj teologiji poima se sa logosima bića, logiton ondom, kažu oci crkve. Reč je o vezi stvorenog sveta sa Bogom. Logosi bića ostvaruju organsko jedinstvo između sazdanog i nesazdanog. Ovo jedinstvo nije nešto drugo, osim ono što večno želi trojični Bog. Dakle, ono što Bog želi i kao što On želi da sve bude, to su logosi bića. Ili kao što ih oci još nazivaju stvaralačke moći, suštinski pokretači ili paradigme. To je u stvari način na koji čovek i svet mogu da sapostoje večno sa Bogom kao njegova volja. Šta Bog želi bez da pritom ugrozi izbor i slobodu čoveka? Bog svakako želi da čovek oboži svoje postojanje, da živi vrlinskim životom. Bez obzira gde se čovek nalazio i čime se bavio, dostojanstveno ljudskom postojanju jeste da oboženje postane cilj i orijentir njegovog života. Za malo više od 2 nedelje, ako Bog da, sa crkvenim blagolepijem praznovat ćemo Pashu. Crkva nam uprisutnjuje duhovne radosti kako bi utolila žeč svakog od nas, koji jeste žedan za nešto različito i koji neguje čežnju za nešto istinito. Nešto treba da se dogodi. Na neki način bilo bi besmisleno da ne iskoristimo ovaj period posta koji nam crkva predlaže. Besmisleno bi bilo da ne promenimo na bolje put našeg života i da ne preobrazimo sebe. Sveti Zlatousti kaže: ko želi može da ostavi zemlju i da se uzdigne na nebesima. Za to mu nije potrebno ništa drugo osim želja i vrlina. Hoću
ali ne mogu, kažu mnogi, dodajući da steći vrlinu nije lako. Ali nije uopšte teško ako čovek zaista jeste žedan Boga. Nedelja kroz koju prolazimo je posvećena Svetom Jovanu Sinajskom, piscu knjige Lestvica. Ne postoji mnogo podataka o njegovom životu, ali poznat nam je po čudesnoj knjizi Lestvica, koja je pronađena u Sinajskom manastiru, u blizini kojeg se podvizavao, i upravo ta knjiga je otkrila veličinu ovog svetitelja. Kao što vam je veoma dobro poznato, knjiga nam pokazuje stadijume, korak po korak, od nižeg ka višem, ka vrlinama, koje mogu da budu razne etičke ili vrline Božje blagodati, kao što ih nazivaju oci mistične vrline. Rekli smo, cilj našeg putovanja jeste upodobljavanje Bogu, koji se postiže vrlinskim životom. Vrlina je jedna opšta reč, koja se razlaže na posebne vrline. One ne moraju da budu uvek povezane sa nekim duhovnim iskustvima i doživljajima. Sasvim je moguće da vrline budu nešto svakodnevno, nešto praktično, što predstavlja plod duhovnog života. Da bi ilustrovali ovo o čemu govorimo, možemo da se poslužimo primerom jednog svetitelja koji, poučavajući vrlinskom životu, kaže: ne možeš da trošiš svoj novac na siromašne, onda bar nemoj da uzimaš ono što pripada drugima. Ne možeš da postiš, onda bar nemoj da se predaješ materijalnim zadovoljstvima. Ne možeš da blagosiljaš oni koje te vređaju, onda bar istrpi uvrede čutanjem i dolgotrpeljivošću. Ne možeš da činiš dobro onima koji ti čine štetu, onda bar nemoj da im se svetiš. U našem predanju vrline su one vrednosti i dela koje imaju za cilj spasenje stvorenog i palog čoveka. I one su plod svetoduhovskog života čoveka. Šta je spasenje i zašto je ono potrebno čoveku? Stvorenost čovekova u konačnoj instanci ili se kreće prema nebiću, zbog, kao što smo na početku ovog izlaganja ukazali, dakle zbog stvorenosti ni iz čega, ili se kreće ka čuvanju celovitosti i slavnom usavršavanju u zajednici sa Bogom. Ovo drugo jeste spasenje. Zato u pravoslavnom hrišćanskom životu vrline se ne iscrpljuju i nisu izbrojane. Te kao što kaže sveti Maksim Ispovednik, onaj koji je shvatio da je vrlina neograničena, nikad ne prestaje da trči za njom, kako ne bi izgubio početak i kraj vrline, dakle samog Boga. Naš život može da ima spoljašnje elemente bogosluženja. Možemo da čitamo Slovo Božje, da imamo duhovne navike i teološka znanja, ali ako naše ruke nisu pune konkretnih plodova, ako naš život nije ukrašen konkretnim vrlinama, onda verovatno naše svedočanstvo nije od koristi, nego je na štetu. Dakle, potrebno je da postoje stepenice konkretnih vrlina koje će da nas vode od zemaljskog razmišljanja ka nebesnim stanjima, o kojima nam crkva stalno govori sa tolikom ljubavlju.
sa tolikim raspoloženjem da nas učini pričasnicima tih velikih blagoslova. Zbog toga je i vladika Teodosije, kada smo razgovarali o mogućoj temi ovog našeg susreta, blagoslovio i istakao da u nedelji Svetog Jovana Lestvičnika odgovarajuće je govoriti upravo o vrlinama. Pomenuli smo ukratko kakve vrednosti su vrline i koji je njihov cilj prema najskupocenom pravoslavnom predanju. Tom temom bavili su se i različiti filosofi, pa čini mi se prikladno zbog jedne sveobuhvatne predstave da navedemo i makar jedno njihovo razmišljanje. Recimo, Aristotel je tvrdio da između blaženstva i vrline postoji suštinski odnos. Ne bi mogao neko biti srećan, blažen, a da nije vrlinski čovjek. Strašljivac, onaj koji sitničari, onaj koji se sa nepoštovanjem odnosi prema drugim, onaj koji nepravedno progoni druge ljude. Opšte rečeno, jedan ozlobljeni i bezvrlinski čovjek jednostavno ne može biti srećan čovjek i nikada neće biti srećan čovjek. Za Aristotela blaženstvo je energija duše u skladu sa vrlinom. Vrlina, kao što smo gore vidjeli, isto kao i blaženstvo, po Aristotelu predstavlja sredinu između dve krajnosti, između viška i nedostatka. Umerenost, na primjer, jeste sredina između arogancije, koja jeste stanje viška, i uskogrudost, koja jeste veliki nedostatak. Hrabrost je također sredina između smelosti i kukavičluka i tako dalje sa svim vrlinama. Kad god smo suočeni sa etičkim zahtjevima, ako hoćemo da naša dela imaju etičku vrednost i prema tome da budemo srećni, potrebno je da između dve krajnosti biramo srednji put. Na prvi pogled teorija Aristotela izgleda ubedljivo. Zaista blagosloveno je da čovjek pre bude hrabar, umjesto da bude drzak ili kukavica. Ali svakako postoje trenuci u našim životima u kojima smo pozvani da kažemo naše veliko da ili naše veliko ne. Zato osnova pravoslavnog načina života jeste vrlina rasuđivanja. Sledstveno, kada bi postavili pitanje na koju portu da uđemo u taj prostor vrline praktičnog življenja, odatle da počnemo da se penjemo i da sledimo stepenice koje će nas odvesti na vrh, odgovor bi bio da jedno krilo porte jeste vrlina rasuđivanja. Oci crkve kažu ne mesto, nego način života spašava čoveka. Ljudi smo i fakt je da je odlika ljudske prirode da se sa vremena na vreme opusti u zaboravu, te posle pada čovjek ima potrebu da se podsjeća vrlinskim životom. Zbog toga, rekli smo, crkva određuje vremenske periode koji osobito imaju jedan podvižnički karakter, koji su ulaz u tu borbu, u taj podvig sticanja vrlina. Svakako da je nemoguće da u vremenski određenom izlaganju obuhvatimo sve vrline o kojima nam govori Sveti Jovan Lestvičnik i uopšte oci crkve.
Ovom prilikom, rekli smo, osvrnut ćemo se bar na dve. Rasuđivanje jeste jedna od najvećih vrlina, kao što je sveti Jovan Lestvičnik naziva prevashodna vrlina. On piše, postoje vrline, a postoje i majke vrlina. Razborit čovek trudi se da stekne one vrline koje su majke ostali. Slušanje o vrlinama duhovnih otaca podstiče i dušu na revnost, a slušanje njihovih pouka jeste svetiljka u tami, povratak zabludelih, progledavanje slepih. Čovek koji ima dar rasuđivanja našao je zdravlje i uništio bolest. Neophodno je da čovek rasuđuje kako je najispravnije da se postavi u različitim životnim okolnostima. Jedan primer sa kojim sveti Jovan Lestvičnik oslikava to što nam govori jeste sljedeći. Kada Hristos, premda svemoguć, telesno beži od Iroda, neka se nauče nagli ljudi, da se bez potrebe ne bacaju u iskušenje. Jer u psalmima se kaže: ne daj da se noga tvoja spotiče, pa ni anđeo koji te čuva neće zadremati. Postoje ljudi, kaže jedan sveti starac, koji su iscrpeli sve telesne moći u prevelikom podvigu, ali zbog toga što im je nedostajalo rasuđivanje, nikada se nisu približili Bogu. Zar se ovako nešto ne dešava u našim svakodnevnim životima? Zbog toga nam je u svakoj stvari potrebno rasuđivanje, kako bismo na vreme prosudili o svakom poduhvatu. Rasuđivanje je naime svetlost, koja onome koji je ima pokazuje pravo vreme, snagu, znanje, slabost, način, mesto, ponašanje, nepokolebljivost, učenost, jer prema rečima otaca, onaj koji dela nešto, ali bez svega navedenog, makar se mnogo trudio, ništa ne može postići. Onaj pak koji se stara o umu, sozercava i može da postigne svaku vrlinu. Razborit čovek postaje malobrižan ili čak bezbrižan, jer zna da u mnogobrižljivosti ni samog sebe ne može da vidi, a kamoli svagda spremne zasede neprijatelje. Jer neprijatelj obično ne vodi stalno otvorenu borbu, nego prevelikog promašaja i greha nagovara čoveka da prenebregava male i neprimetne promašaje. Da nekom ilustracijom učinimo razumljivije ovo što govorimo. Na primer, pre nekog, da kažemo, hipotetičkog ubistva, neprijatelj nagovara čoveka da prenebregava gnev. Ali upravo zato apostol Pavle poziva ljude da rasuđivanjem na vreme odsecaju makar i najmanje povode za greh, kako ne bi pale u strašne i velike promašaje. Sveti Petar Damaskin ističe da onaj koji je zbog velikog smirenoumlja po blagodati Božjoj primio dar rasuđivanja, treba taj dar da čuva svom silom, te da ništa ne radi bez rasuđivanja. A onaj koji još nije stekao taj dar,
ne treba da nastoji ni na jednoj misli, ne treba da nastoji ni na jednoj reči ili delu bez raspitivanja, bez čiste vere i čvrste molitve, jer bez toga niko ne može dospeti do nelažnog rasuđivanja. Vidimo koliko je strašno odsustvo rasuđivanja. Uzmimo još jedan primjer. Pored mora teče potok sa čistom i bistrom vodom. Iznenada dolazi do snažne bure. Talasi udaraju po stenama i more se preliva, te slana morska voda ulazi u bistru vodu potoka. I hajde sada, ma koliko da je čovek pametan, neka očisti slatku vodu onog potočića od slane morske vode. Slično se dešava i sa umom. Kada naiđu teške životne okolnosti sa različitim iskušenjima, čoveka zahvate mračne misli. Da se tako izrazimo, one su slične našem umu. Budući da je hranitelj duše, on svaku misao umnog kretanja unosi u srce. Na takav način se obmanjuje upravo prema primjeru koji smo pomenuli. Dakle, prema primjeru onog potoka. Otprilike rečeno, odsustvo rasuđivanja je kao kad bi čovek stavio hranu u usta, bez da pritom proveri rok trajanja, bez da vidi kakav je njen sastav, da li ima nešto što možda nije dobro za njegov organizam, ili da li je možda ta hrana pokvarena, te zatim, bez da proveri sve to, istu tu hranu proguta čak i bez da je sažvača. Bez sumnje pokvario bi stomak. Na takav način, kada ne rasuđuje, se obmanjuje. Rekli smo prema primjeru onog potoka. Drugačije rečeno, mračne misli varalački kao slana voda pomučuju koji to po navici predaje srcu i srce se skamlja. Tako bez rasuđivanja, čovek koji prihvata razna maštanja, razna ogovaranja, umesto da prebiva u sozercanju Boga, umesto da se podvizava u liturgijskoj zajednici sa Bogom i ljudima, na neki način od svog srca pravi kamen. Međutim, moleći se i živeći vrlinskim liturgijskim životom, čovek se nasićuje blagodaću i postaje oprezan, jednostavno rečeno, rasuđuje kada mu se približava nešto nepodobno, nešto nenormalno. Tada svim srcem traži onog koji može da ga spasi. Naveli smo na početku onog koji ga je iz nebića priveo i preveo u biće, ili tačnije rečeno u blagobiće. Onog koji može da razdvoji vodu od vode. Onog uz čiju pomoć stvoreni čovek sagledava logose bića o kojima smo govorili, koje posjeduje u sebi, te tako može da razdvoji slanu od slatke vode. Tako rasuđujući, čovek može da shvati da je ljubav vospevana više od ostalih vrlina. Postoji jedan prelepi izraz da je ljubav mitropolija vrlina. Za svetog Jovana Lestvičnika ljubav omogućuje prorokovanje
i ona daruje čuda. Ljubav je beskraj prosvetljenja. Ljubav je izvor vatre. Koliko izvire, toliko žednog rasplamsava. Ljubav je angelsko stanje, ljubav je večni napredak, kaže ovaj naš otac crkve. Zbog ljubavi je i Logos postao čovjek. Dakle, iz samožrtvene ljubavi Hristos je postradao kako bi poučio ljude carici vrline. Sa paradigmama njegovim, parabolama njegovim, Hristos pokazuje da samo sa ljubavlju čovjek može da dostigne visine dostojanstva ljudskog života. Kada ljubav ispunjuje čovjeka, tada njegovo lice postaje ozareno Božjom svetlošću i on živi Božju slavu i blaženstvo. Snaga ljubavi je sposobna da preporodi čovjeka i da mu otvori put ka usavršavanju u zajednici sa Bogom. Upravo u kontekstu gore rečenog, Sveti Vasilije Veliki kaže da se ljubav ne uči, nego da se neki logos bića uselio u nama kako bi postojao razlog približavanja Bogu. Ispunjenje svih vrlina jeste ljubav. Postoji jedna molitva koja je svima vama veoma dobro poznata, molitva koja određuje atmosferu Velike Četrdesetnice. Svakako reč je o molitvi svetog Jefrema Sirina, molitvi koja otvara naše horizonte i pokazuje nam orijentir. U lestvici vrlina između vere, nade i ljubavi prema apostolu Pavlu najveća jeste ljubav. Zato i sveti Jefrem Sirin traži od Boga duh ljubavi. Tu ne postoji volim jedno nešto, 5 ili 10 ljudi, volim porodicu, prijatelje, ali ne volim i ne mogu da volim druge. Ljubav ima onaj koji voli sveukupnu tvorevinu. To ne znači da ne rasuđuje, ali ljubav ima onaj koji voli neprijatelje, voli životinje, onaj koji voli poznate i nepoznate, onaj koji voli dobročinitelje i one koji mu štete, kao što Bog izlija kišu i za pravedne i za nepravedne. Delimična, u navodnicima, ljubav koja nije saborna, jednostavno nije ljubav. Mi preko ikone prelazimo na prototip, preko brata Bogu. I ovdje kod vas, preko sistematskog progona od strane ljudi iz različitih institucija i ne samo institucija, i kod nas od strane ljudi koji su raskolnici, dakle ljudi koji su blizu nas, nekako kako da su ti ljudi tu da nas podsjećaju da se vrata našeg spasenja, da su vrata našeg spasenja upravo podvig ljubavi. Koliko udivljujuća vrlina. Zato rasuđujući da uvek volimo druge. Da volimo one koji nas progone, jer u eskatološkom smislu ti ljudi nama čine dobro. Da volimo i jedne druge u sabornoj crkvi, jer kao što poslovično kažu oci crkve, drugi je naše bolje ja. Drugi je jedan u datom momentu vidljivi Bog za nas. Drugi je razlog za izlazak iz našeg egoizma
i dobra je prilika za naš susret sa Bogom. Bog je ekstatična ljubav. On je iz ljubavi prema čoveku, da se tako izrazimo, izašao iz sebe i postao čovek. I ljudi su pozvani da žive takvom ekstatičnom ljubavlju. U starečniku je opisan primer neegoističnog, ekstatičnog, čistog i prefinjenog erosa. Ava Agaton je jednom išao u grad kako bi prodao svoje rukodelje, da bi sebi obezbedio malo hleba. U blizini trga naišao je na nekog starijeg, nepokretnog čoveka. Za ljubav Božju, Avo, počeo je da ga moli taj čovjek: nemoj da ostavljaš bez pomoći mene nesrećnog, uzmi me sa sobom. Ava Agaton je prihvatio tog čovjeka i postavio ga je pored njega, tamo gdje je prodavao rukodelje. Koliko si novaca uzeo, Avo? Pitao bi čovjek svaki put kad bi Ava Agaton prodao korpu od onih kojih je on pleo. Toliko, odgovorio bi Ava. Dobro je to. Možeš li da mi kupiš jednu pitu, Avo? Nisam jeo od juče. Sa radošću, odgovorio je Ava Agaton i odmah mu je ispunio želju. Posle malo vremena tražio je taj nepokretni čovjek da mu se kupi voće, zatim nešto slatko, i Ava Agaton bi mu odmah kupio to što je ovaj tražio. Tako posle svake prodane korpe, Ava je trošio novac na ovog čovjeka kojeg je uzeo pored sebe. Kada je na kraju prodao sve korpe, za njega od novca nije ostalo bukvalno ništa. Znao je da će sada trebati da provede bar nedelju dana bez hleba. Kada je prodao posljednju korpu, spremao se da krene nazad u svoju monašku keliju u pustinji. Onaj nepokretni čovjek mu je tada rekao: učini mi ljubav, podigni me i ostavi me na onoj raskrsnici gdje prolaziš hodeći ka pustinji. Ava Agaton je uzeo čovjeka na svoja leđa sa velikom poteškoćom i nosio ga je tamo gdje je ovaj tražio. Kada su stigli na raskrsnicu i kada se spremao da spusti čovjeka, Ava Agaton je čuo tada jedan veoma sladak, nestvarno lep glas, kako mu govori: blagosloven si, Agatone, od Boga i na zemlji i na nebu. Kada je Ava Agaton podigao pogled da vidi komu govori, onaj čovjek je već bio postao nevidljiv, jer je bio anđeo poslat od Boga da ispita ljubav prepodobnog. Jedan drugi veliki Ava pustinje govori: u početku sam se bojao Boga, a sada ga ljubim. I dodaje: ljubav pobeđuje strah. Čovjek je pozvan da sveukupno svoje nepreobraženo postojanje preobrazi u ljubav. Ali dopustite pri kraju ovog obraćanja da se sasvim ukratko osvrnemo na jednu savremenu pojavu. Prepodobni Pajsije Svetogorac kaže: vidite dokle je stigla danas nezainteresovanost. Uđite u jednu školu i ako, na primjer, udaraju prozori zbog promaje,
teško ćete naći neko dete da ih zatvori. Neki se smeju, drugi gledaju kako prozori udaraju, treći prolaze kao da se ništa ne dešava. Nezainteresovanost. A zatim ovaj savremeni svetitelj dodaje kako su ranije ljudi govorili: ako imaš neki posao, nemoj da ga ostavljaš za sutra. Ako imaš neko lepo jelo, ostavi ga za sutra. Možda će doći neki gost. Danas ljudi govore da ostavimo ovaj posao za sutra, možda će sutra neko doći da nam pomogne. Imam lepo jelo, hajde da ga popodne mi pojedemo. Veliki broj ljudi, nažalost, prebiva u stanju nezainteresovanosti, u stanju samodovoljnosti. Veliki post je pravo vreme da se oslobodimo od te nezainteresovanosti za vrline. Naša vera je vera u vaskrsenje. Postoji vaskrsenje iz svakodnevnih bezizlaza. Uvek postoje rešenja, čak i za najveće životne probleme. Postoji izlaz iz nezainteresovanosti. Postoji vaskrsenje iz mrtvih. Sveti Maksim Ispovednik kaže: ko bude posvećen u tajnu vaskrsenja Hristova, on će shvatiti smisao i cilj radi kojeg je Bog sve stvorio. Po njemu vaskrsenje Hristovo je cilj sveukupne tvorevine Božje. U Hristovo vaskrsenje danas veruje mnogo ljudi, ali malo je onih koji ga čisto gledaju. A bez da pojmimo da smo stvoreni ni iz čega, bez poslušanja i smirenja, bez da pronađemo logose bića u nama, bez preumljenja, bez ljubavi, bez rasuđivanja i ostalih vrlina. Da li je moguće da se vidi vaskrsenje? A bez da se vidi Hristovo vaskrsenje, da li je moguće da se poklonimo Hristu kao Gospodu? Jer sveštena pesma, vama je svima poznato, ne glasi otkad smo poverovali u Hristovo vaskrsenje, nego glasi videvši Hristovo vaskrsenje, da se poklonimo Gospodu. Svakako, crkvena pesma nas ne uči da govorimo laž, nego napominje nam ono Hristovo vaskrsenje koje se zbiva u svakom od nas vernih, a blagodat Svetog Duha nam daje da sozercavamo samog vaskrslog Hrista. Da vidimo sasvim ukratko, prema rečima svetog Simeona Novog Bogoslova, u čemu se sastoji tajna vaskrsenja Hristovog. Hristos je bio razapet na krstu, umro je i sišao u ad. Otkad se izdigao iz ada, ušao je u svoje preneporočno telo i vaskrsao od mrtvih, iz mrtvih. Na isti način i mi, kada ostavljamo svet i svetsku sujetu, preko preumljenja pravimo podvig da steknemo vrline ljubavi, rasuđivanja, smirenja i ostale vrline sa lestvice vrlina, a on sam silazi sa nebesa, ulazi u naše telo, sjedinjuje se sa našim dušama koje su mrtve zbog grehova i promašaja i vaskrsava ih. I otkako ih vaskrsne, daje nam blagodat da sozercavamo slavu tog tajanstvenog vaskrsenja.
Neka Bog daruje bogati njegov blagoslov kroz preostalo vreme Velike Četrdesetnice i kroz sve vreme života, da ne budemo ljudi nezainteresovani za vrline, nego da uvek budemo ljudi od akcije, ljudi koji će živeti podvig preumljenja i sticanja vrlina, ljudi koji će se kroz evharistijska sabranja i pričešća telom i krvlju Hristovim truditi da obože svoje postojanje, te da zajedno dočekamo da se radujemo Hristovom vaskrsenju u našoj jednoj, svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi i da svetim molitvama vladike Teodosija imamo vaskrslog Hrista u našim rasplansanim srcima sada i uvek i kroz sve vekove vekova. Zamoljavam se prisutne, ako su zainteresovani da postave neko pitanje, mogu da se obrate našem gostu, preosvećenom vladiki Davidu. Ne radi ovo. Pratimo događaje u Makedoniji. Trudimo se ovako iz naše bogoslovljenja, ali što da ne budemo indiferentni. I u tom smislu nam je dragoceno vaše gostovanje, vladiko, iz tog razloga što možemo da čujemo od vas jedno svedočanstvo o tome kako braći u Makedoniji žive i kako je to kada nam se sve ispreči između Hrista, između jedinstva Svetom sabornom i apostolskom crkvom. I država, i možda i rodbina, ali vi ćete nam to bolje ispričati. Mi bi vas molili da o tome nešto čujemo. Pa, ja bih hteo da zahvalim vladici Teodosiju, jer znam da on i u njegovim ličnim molitvama i u liturgijskim molitvama uvek pominje i arhijepiskopa i sve nas, i zaista to je tajna crkve, jer kad se mi radujemo, znamo da se svi u crkvi raduju sa nama. Kada mi stradamo, nama je sasvim jasno da i vi stradate zajedno sa nama. I to nam uvek daje snagu da ponesemo taj tovar koji nam je Bog dao da ga nosimo. Jednom su na Svetu Goru pitali nekog ko je u ovom manastiru najveći teolog. I odgovorili su oci, kažu, eno onaj monah tamo. I ovi ljudi koji su pitali, kažu, zaista, kaže, šta je on, kažu, on šta je završio? Kaže, ništa, 2 razreda osnovne škole, ali sve što pročita, on to živi na delu. Ali ipak, savršeno je kada čovek spoji taj dar, da ono što pročita to i živi, a istovremeno ima i da kažem tako, visoko teološko obrazovanje. Taj dar je, čini mi se, spojio nekako arhijepiskop Ohridski Jovan, koji ima to visoko teološko obrazovanje, i praktično ta tema koja je bila tema njegovog doktorata, on ju je možda najbolje potvrdio svojim životom. Vi znate da u zadnjih
14 godina, on je 12 puta bio u zatvoru i sada je uslovno osuđen. Ja se ponekad šalim kada pričam ovako sa ljudima, a ovdje osjećam, oprostite što ću to reći, Vladiko, ali neku domaću atmosferu, jer ipak mi smo braća i u našim venama teče ista krv Hristova. Ali to sam hteo da kažem, da i vi sada sedite ovdje sa osuđenim čovjekom i ja sam osuđen zajedno sa još jednim episkopom, Vladikom Markom, i monahinjama, monasima i vernih ljudi arhijepiskopija na 2 godine zatvora, srećom uslovno na 5. Tako da to je jedan, da kažem tako, sistematski progon koji se sprovodi na crkvu. Ali ljudi koji to rade, čini mi se da možda nisu neki loši ljudi, ali nisu obrazovani u veri. Jednostavno, čovjek koji je upućen u veri vidjet će da crkva kroz zadnjih 20 vekova da je prolazila kroz najrazličitije iskušenja. U prvim vekovima su hrišćani bili gonjeni, onda je progon, da kažem tako, dobio jedan drugi karakter, jer dešavalo se i u Vizantiji, kada jedan imperator padne u jerez, da dosta ljudi zbog njega također padne u jerez. Pa onda u otomanskom ropstvu opet bude gonjena, komunizam, ali promijenila je mnogo granica i mnogo političkih sistema, ali crkva uvek ostaje. Kad bi to znali, kad bi imali to elementarno znanje, verujem da bi pokušali da na drugačiji način rešavaju problem raskola koji postoji kod nas, nego na ovaj način koji se sada, da kažem tako, sprovodi. Ali upravo to što sam na početku rekao, to i arhijepiskop naglašava i svi u crkvi naglašavamo, da sabornost crkve nije neki ukras crkve bez koji crkva može, nego ona, sabornost jeste sama suština crkve. Nešto što crkvu čini da bude crkva. I zato ponekad se tako odgovaramo, jer ponekad kažu kod nas, vi ste malo po broju, što uopšte nije tačno, ali nećemo sada o tome da raspravljamo. Mi našim raskolnicima kažemo, ne, vi ste malo, mi pravoslavni u sabornoj crkvi, i Makedonci, i Srbi, i Rusi, i Grci, i Bugari, ima nas puno, vi ste malo. Ta sabornost nama daje snage tamo i bez razlike ko je sada tamo, da li je David episkop ili ne znam ko drugi, nije bitno, možda sutra neće biti, ali crkva će postojati. Tako da mislim da oni to treba da shvate, da vrata pakla crkvu nikad neće nadvladati upravo zbog te sabornosti. Sada je arhijepiskop to kaže i zaista je to duboko što kaže, dok je ovdje pa i u ostalim zemljama istočne Evrope i u Srbiji, mi znamo za svetog vladike Varnave Nastića, pa i sveti Ava Justin je bio stalno u nekom prikoru, i da ne nabrajam još druge episkope i sveštenike i monahi i vernike, dok su ovdje bili gonjeni od strane komunista, u Makedoniji su komunisti stvarali crkvu. Zato je sada nama, kaže on, došao red da malo postradamo.
Ali to što se dešava kod nas jeste upravo jedno svedočanstvo sabornosti crkve. Ja tako i govorim, arhijepiskop Jovan jeste jedan teolog sabornosti i jedinstva crkve. Pa konačno i svi ljudi koji su pripadnici autonomne Ohridske arhijepiskopije. Mi nemamo ništa protiv tih ljudi koji su u raskolu, ali ne dozvoljavamo i da nama bude oduzeto pravo da mi pripadamo tamo gdje želimo da pripadamo. Ako oni žele da se vrate u jedinstvo i sabornost, vrata naših srca su otvoreni za njih. To je, sigurno možemo i onako da razgovaramo i o nekim detaljima i šta i kako se dešava, ali mislim da je u suštini to što je bitno da se kaže jeste, i to treba svi da znaju, da je crkva saborna upravo zbog tog prevazilaženja nacionalizma. Ja vidim ljudi koji su totalno neupućeni, kažu da su pravoslavne crkve nacionalne crkve. Jednostavno to je jedna velika laž. Crkva je jedna, sveta, saborna i apostolska, jer ne poznaje Hrista koji je judejac ili jelin. I u crkvi smo svi braća. Crkva neguje jezik, istoriju i sva bogatstva koje jedan narod ima, ali ne pravi od njih idole. I to ne stavlja na mestu Hrista. Mislim da je to što mi svi skromno prema našim snagama pokušavamo da posvjedočimo kod nas. Sabornost i jedinstvo crkve. Ukoliko nemam više pitanja, zamoljavamo našeg episkopa, vladiku Teodosija, da nam se obrati i da nas blagoslovi. Želeo bih da u svoje ime i nadam se u ime svih vas ovdje prisutnih da blagodarim vladiki Davidu na njegovoj ljubavi što se bez imalo razmišljanja odazvao na naš poziv da održi ovako jedno divno i dušekorisno predavanje za sve nas u toku ovog velikog časnog posta. Zaista možda i nesvjesno, ali u životu sam mnogo puta želeo da istaknem i da kažem da mnogo toga što činim, ne činim po svojoj mudrosti ili pameti, nego zato što Gospod nas uči šta treba raditi i na koji način. Evo i mi u okviru ovih predavanja pravimo jednu lestvicu i ovo današnje predavanje jeste u suštini kruna svih ovih predavanja koja smo imali do sada. Prvo smo za predavača imali đakona, onda jednog protoijereja, onda arhimandrita i evo sad episkopa. To je naša lestvica koju nismo svesno, kažem, želeli da to tako bude, ali Gospod je to tako ustrojio. I ta lestvica nama pomaže da i mi od zemlje se uspnemo na nebo i da se susretnemo sa Gospoda koji nam pruža ruke, ali i mi moramo da dosegnemo i do njega kroz vrlinu, kroz sve ono što je Bogu ugodno. Ovo zaista što je vladika David na kraju rekao, koliko je važna sabornost crkve, eto i mi, rekao bih, njegovi služitelji u ovom vremenu, u našoj pravoslavnoj crkvi, to svedočimo. Mnogo puta smo se na neki način nadmetali
Vladika David kaže, vama je na Kosovu tamo teško, vi tamo ispovedate Hrista, crkvu, računajući na sve ono što se desilo u zadnje vreme, srušene, popaljeno, skrnavljene svetinje, mučenike koji su postradali i otac Hariton i Stefan i bezbroj naših vernika na ovim prostorima. A ja onda razmišljam i prosto je teško reći čije su muke veće. Ja lično mislim da je njihovo stradanje veće u Ohridskoj arhijepiskopiji, jer oni stradaju od svojih sunarodnika. I to je mnogo teže. Isto tako, ovo ispovedništvo koje je arhijepiskop pokazao u 21. veku zaista jeste ono ispovedništvo koje možemo da nađemo u prvim vekovima hrišćanstva, kad se crkva utemeljila upravo na krvi mučenika i na ispovedništvu svetih ljudi. Zaista, on žrtvujući sebe za sabornost crkve, svima nama daje ono što nam je toliko neophodno u našem životu i gledajući u njega mi se krepimo i molimo se jedni za druge. Sada je arhijepiskop trenutno u Rusiji, u Petrogradu, u jednom manastiru, ako se ne varam, Novodevičkom. Mi smo bili tamo, naši stari bogoslovci, profesori. Naša bratska Rusija mu je ukazala jedno zaista gostoprimstvo da koliko toliko izvida one rane provedene u veoma teškim uslovima u zatvoru, neljudskim uslovima koje su mu priredili njegovi sunarodnici. Ne zbog nekakvog kriminala ili nešto što oni žele da istaknu, nego samo zato što hoće da pripada i on i oni koji su sa njim jednoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi. Da će Bog, kao što je uvek crkva pobeđivala, da i ovaj put sve to bude na radost i korist vernog i dobrog makedonskog naroda. Znamo koliko je vladika Nikolaj, boraveći u Ohridu, pisao o tom narodu i koliko je isticao njihovu pobožnost. Vladiko, hvala na svemu. Zaista Gospoda i tebe i sve nagradi za ovaj trud. Nadamo se da ćemo moći da uzvratimo i mi svojom ljubavlju, da podržimo vas koji ste malo stado, ali izabrano stado u našoj bratskoj makedonskoj državi. Još jednom hvala. Pozivamo svi prisutni da ostanu na predavanju koliko su mogućnosti koje slijedi, odnosno na promociji knjige Srpski jezik na Kosovu i Metohiji danas. Jedna predivna knjiga koja se u novije vreme pojavila, koja se bavi srpskim jezikom na ovome prostoru i koja će biti sasvim sigurno korisna svima nama na čitanje. Knjigu je pripremila i napisala doktorica Mita Reljić i zamoljava sve koji su mogućnosti da ostanu i da isprate promociju do kraja. Hvala.